Январби екба инапы иҵыҵхьеит имаҷымкәа аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Ихаду иҭҵаарақәа зкуп афизика иадҳәалоу ахырхарҭақәа. Ҳаамҭазы дзызҿлымҳауа наукақәа ирхыԥхьаӡалоуп агеоекологиеи, ауаҩытәыҩса иекологиеи. Иҭиижьхьеит амонографиақәа хԥеи, шәкы инареиҳаны анаукатә усумҭақәеи, Урыстәылеи аҳәаанырцәи аԥхьагылара змоу аҭыжьырҭақәа рҿы. Аҵарауаҩ имш ира инадҳәаланы еизаз иҩызцәеи иколлегацәеи ажәаԥҟақәа изыркит. Даараӡа гәахәара дула ишәыцналҳәарц сҭахуп шәирымшы. Абра ишырҳәоз еиԥш даара ҳгәы шьҭнахуеит абас ҳашьаду абаза шҭаҵәын дааны Аԥсны ҳакадемик даараӡа иааӡарақәа рацәоуп, иусумҭақәа рацәоуп, иааԥсара Аԥсны иадиҵоит. Ибзиахьшәада агәабзиара, агәаҟ зегьы аманшәала. Январби екба Ҟарачы-Черкесск диит. Уаҟагьы афизика занааҭ ала ауниверситет далгеит. Анаҩс акандидат диссертациа ихьчеит. Иԥсҭазаара зегь здиҳәалаз ахырхарҭа ала ус иухьан еиуеиԥшым аусбарҭақәа рҿы. Анаҩс ԥшьынҩажәа зеиԥш рзынхараҳәа даауеит Аԥсныҟа. Аиԥылараҿы ҳаиубилиар гәыкала изыҟоу иколлегацәа ҳамҭақәа ирҭеит. Аҵарауаҩ еизаз иҭабуп ҳәа реиҳәеит изыҟарҵаз азеиӷьашьарақәа рзы. Кинжал находится под стеклом. К картине прилагается небольшой молоток с надписью «При необходимости разбить стекло молотком». Апрофессор Январби ҳазну аамҭазы ус иуеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы ахархәаратә екологиа кафедра аиҳабыс. Уи аамҭа иалагӡаны иҭиижьхьеит ҩажәижәаба инареиҳаны ҳтәыла аекологиа апроблемақәа ирызку анаукатә статиақәа. Убасгьы агеофизики, агеоекологиеи рхырхарҭала аҵара зтәу астудентцәа рзы еиқәиршәахьеит ашәҟәқәа ҩба. Аиԥылараҿы аекологиа аҭҵаареи зыҩаӡара ҳараку специалистцәа рааӡара ирҟны илагалазы аҵарауаҩ аҳаҭатә шәҟәы ианаршьит. Январби екба есышықәса ихы рыла ирхәуеит Аԥсни аҳәаанырцәи имҩаԥысуа жәларбжьаратәи анаука практикатә конференциақәа. Аҵарауаҩ ихынҩажәи жәохә шықәса дшырҭагылоугьы иаԥхьаҟа игәҭакқәа рацәоуп. Налач Хинџьариа-иԥа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.